Let's all stand together and turn your Bibles with me to 2 Corinthians chapter 8. The message that I'm going to share with you today is entitled, The Blessings of Suffering. The Blessings of Suffering. No blessings ko na tayo kakabsat, it means the positive results. Ti suffering kat adagayam ibunga ng positive result iti biyag tayo. In 2 Corinthians chapter 8, makita yun ito'y kakabsat, iti maysa nga church in the Macedonian region, they were suffering, but the grace of God was abounding in them. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty, kuri kasanot rigat da kakabsat, they abounded unto the riches of their liberality. Numampay nakirang, ket ado dagiti sa gabaen, ngem ti parabor ti Apo, pinagbalin nga nabuslon dagiti puso da. Verse number 3, for to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Saan lang ati kabailanda, no di kat nalablabon pa yung ti kabailanda, tinabalinda nga impaay. Praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. And this they did, not as we hoped, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Father in heaven, help me as I teach this message today, the blessings of suffering. All of us have sufferings and pain that we are going through right now. But help us to see, Lord, the blessings through this message. Kadagawid kam kumaapo that we will have a positive outlook of hope in our pain and suffering at the moment. Bendisyon ti adipen mo, give me the utterance, dear Lord. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated. Sino kada kayo kakabsat ti agsagsagaba itati emotional pain? It is a pain related to your emotion. You're hurt. You are in pain, in your emotion right now. Meron po ba? Who among of you are suffering physical pain right now? Iti bagim, agkapoy, adadigitian anayen, adadigiti rikrik naen, as asugen tayo kakabsat nga na yung physikalan. Anyone? You are being oppressed physically right now. Who among of you are suffering family pain? Adadigiti sagsagabaan nyo kakabsat nga kas pamilya iti agdama. Anybody? How about financial pain? You're suffering financial pain right now. Anyone? Suffering financial pain? Kakabsat, ti agsakit itatak at bulsamot tin kakabsat? Okay? Anyone who is suffering from relationship pains? Relationship pains? Meron po ba? Okay? At talaga namang mahirap ito. May finorward nga sa akin si Tita Beng kahapon, nakakatuwa. May bagong virus po ngayon. May bagong virus. At ang pangalan po niya ay Vilsa 2021. Kasi yung last year COVID-19. Ito, Vilsa 2021. Talaga namang ito ay kahit daw mag-face shield ka, kahit mag-face mask ka, ay talagang titirahin ka ng virus na ito. Nakakamatay. Ang mga symptoms, sakit ng ulo, sakit ng katawan, depression, and many, many things more. Vilsa 2021. Ano po yun? Vil sa kuryente. Vil sa tubig. Vil sa cable. At pag ikaw ay naputulan daw mga kapatid, ay lalo kang madidepress. Kaya, nagbibigay po sa atin ng suffering itong Vilsa virus na ito. Mag-ingat sa Vilsa virus. Pero alam niyo po, amuyo kakabsat, ti pa nagsagaba or suffering ket saan nga nasamit nga balikas. The word alone is not sweet to hear. Suffering, panagsagaba, napait kakabsat, iti kay papanan, di panagsagaba, kun iti suffering. Ngem ti Apo, babaan ka digitoy, nga ipaay ko kada kayo, nga positibo a resulta, iti panagsagaba. Pagbalinin na anasamit, ti panagsagaba. Suffering is not a sweet word to hear. But upon learning today
nga dagayam positive results, wenno blessings ti panagsagaba, then it makes suffering a sweet experience to every Christian. Ti panagsagaba kakabsat, kabulbulon ti biyag. Awan tao nga nagsagaba. Kastamot nga kabulbulon, itintayo pa nagserbi, iti hapo. So whatever you are going through right now, in your pain and in your suffering, I want you to know, God will bring about a positive result out of it. So there are 8 positive results in the Bible mentioned by God to us. Maipanggap kadigitoy nga suffering. So we'll take them one after the other. Mabaling nga may sa kadigitoy, iti agbalin nga resultana, iti biyag mo, kadetag dama nga sagsagabaem. First of all, the positive result of suffering in your life is, number 1, it keeps the world from becoming too attractive. It keeps the world from becoming too attractive. Now, oftentimes, kakabsat, while you are copying the point, let me just explain a little bit. Dito nga lubong, kakabsat, kas lang di pa nang kita tayo, it becomes too attractive to us. Ket gapo ka, di pa naka-attract tayo. Dito allurement ko na natin English. Iti lubong, kakabsat, it becomes our one and only pursuit. Makitam ti social media, makitam yan ti television, makitam kadagiti pictures, that this world is wonderful. People living wonderful lives. People living happy lives. And umapal dirik na tayo kakabsat, and we begin to feel that this world is the best thing that we can have. Akala natin na ang mga pwedeng i-offer ng mundong ito na kayamanan at kaligayahan is the best thing that anyone can ever have. Then, God allows pain or suffering in our lives. Into no umay, digituin kakabsat nga pain, God will use them to point out to us, ipakita tiyapo, that after all, this world is not a perfect place. After all, this world is not as it seems to be beautiful. Di pa nangkita tayo nga, nagpintas dito yung lubong, nagpintas, bagpaisunay, bagpaikastoy. Then when you begin to experience pain and suffering, you begin to realize that this world is not the best that anyone can have. Hanggayam nga dito lubong ti pakasarakan tayo, dagiti kasayaatan ken kasisitaan nga banbanag. But the Lord will point us that there is a perfect place where there is no more pain. At dagayam lugar nga awanton pakariknam ti pain, awanton pakariknam ti sufferings, awanton ti trouble, awanton mangriribok, awanton mangperdi iti riknam, awanton ti mangpasakit kingka, and that place is heaven. So suffering becomes God's way to remind us of that blessed hope. Numan nasayati ka sa sad mo ita, sufferings will become the way that God to remind us of the blessed hope. Kalatiarig na kakasad, there are times nga makakikita kay siguro ka DJ YouTube, when picture, kala DJ Makan, nakahimima sakit kitam di picture. Digiti kang kanan, digiti Europeans, kang kanan, digiti Americans, kang kanan, digiti Spanish people. And it looks very delicious. Di ba? Kala nakaimas kakabsat, iti picture. Ngem into no ramanam, kasi di presentation, nagmayat you're attracted. Wow! Ngem to no kanem gayam kakabsat, dim kayat di raman na. Then you realize, awang kas dete imbaliktad te ngay Ilocano. Awang kas tay paksiw tayo, awang kas tay bulalo tayo, awang kas tay pinakbet tayo, awang kas tay inabraw tayo, naimas lang akitan, ngem to no maramanam sa anggayam. So the world seems to be very wonderful, very beautiful. Pipin na listuan ti tao kakabsat, may panggap ka, digiti na ilubungan na bambanag. And when you have a taste of it, you begin to say, wow! Ngem to no umay ti pain kon suffering ko nam. This world is not really that beautiful after all. This world is not really that sweet after all. There are many bitter experiences in this world. Kat idayang kakabsat nga ti Apo, i-redirect na ti panagkitam, nga saan nga deti lubong ti dapat agbalin nga pursuit iti biyag mo, no dikat dagiti banag nga nailangitan. Now, what instruction did God give us concerning our life in this world? Kadeti agdama nga lubong ayan tayo, anat instruction ngayon to ti Apo, Colossians chapter 3 verse 2. God said, set your affection on things above, not on things on the earth. Dagiti riknayo, dagiti panunot yo, ituon yo, kadagiti na ilangitan nga bambanag. Sangkit di nga dagiti bambanag, iti dayti agdama. Well, it is not wrong. Maybe the Lord will give you many wonderful things in this life.
Ngem, babaen ti pain, pukawon na kakabsat. Day kas lang attraction mo ka, digiti na indagaan na banag. Ket ibawing na, tapnon jay pusom, tarigagayan na, digiti na inlangitan na bambanag. So that though you can have the things of this world, they don't mean that much to you because what means so much to you is heavenly things. 1 Peter chapter 2 verse number 11, listen to what God said. Dearly beloved, kuna ni Apostol Pedro, I beseech you, makisarita ak kada kayo, ngakas estranghero ken ganggan naet ken nagdaldalyasat. You see, kadeti kay magdamang nga lubong, we are strangers and pilgrims. Gangganal tayo lang ti deti nga lubong. Agdaldalyasat tayo lang. That's what the Bible says. Kuna ti Apo, abstain, panawam, from fleshly lusts. Ano digiti fleshly lust? Digiti dirup, tarigagay nga nailasagan. Worldly, earthly pursuits. Isu tagbalin nga focus. Isu tagbalin nga priority di kaadwan. And God says, as a Christian, hammo nga ipadis ti bagim kadigito nga nailubungan. Because you are a heavenly citizen and you are called to set your affection on things above. Why? Because digito kanong kakabsat nga fleshly lust, they war against the soul. Minsan kasi, digiti makita tayo yan ti Facebook, digiti mabuybuya tayo, edited kakabsat di jay. Edited. Han na ipakita di realidad. Ti ipakita na lang di napintas. Ti ipakita na lang di nasayaat. Ti ipakita na lang di kas na nakaragragsak, nakasamsam it. So nga di kita telenovela, K-drama, Korean drama, makikita, if you're a young person, wow, sana all, maging dating ng araw, ganun din ako. No, those are not realities. They are edited image and picture of idealism. And the Bible says, they war against the soul. Di gito yung kakabsat, worldly ideals, parang masaya, satisfied, parang it's something you cannot afford to miss. Para bang sabi mo, nagbiagak mo't lang tirabaw ti daga, api nga jak na experience di jay. Parang ganun yon ang ibibigay sa'yo na appetite. Okay? Naglimabasak mo't lang tiki nagtutubo, api jak pala na padasan ti kas jay. Okay? Nagbiagak man lang, iti dayto nga daga, api nga jak na padasan ti kas jay. It's something that we feel we cannot afford to miss. But when you look at its reality, edited lang pala. Hindi pala ganun sa totoong buhay. Kaya mga young people, huwag kayong makinig sa ipinapakita ng social media. Sa Bible kayo makinig. Huwag sa Facebook. Dapat face the book. Because you cannot afford to miss the will of God in your life. So God is saying, huwag ka dyan. Abstain, panawam, liklikam, idyam, talikudam. Huwag kang padaya sa fleshly lust. Hang ka pa lilaw, saan ka pa iturong, saan ka pa idalan. Hang ka pa guyguyod, kadeta derup nga nainasagan. Abstain from it. It's injurious. Makadadail, makaperdi. Kadeta na espirituan nga panagbiag mo. So, aywanan tayo. And so, when there are times kakabsat nga aglabos tayo, more than its limit in our mind, in our heart, aglabos di panunod tayo, may panggap ka, digiti adda kada tayo kakabsat, God will bring pain. So that God will tell you, hey, that's not the best that you can have. It is heaven. So do not make earthly things more glorious than heaven. So nga, DJ sufferingan kakabsat, may hambing tayton. Oh, thank you, Lord, that through my pain and suffering, dito ko nga ma-realize that earth is not as glorious after all, and as not as glorious as heaven after all. So ako na nakakabsat, ito'y Hebrews chapter 13 verse 14. Mapukaw no ka, di attraction mo, kalati arig nakabsat, madispresyo. Di mo na nga panangkitam, wow, na-realize mo, the reality of the suffering ay, nakakita ka, nagdakil na bangos, wow, inaangot mo kakabsat, nalanglang sipay, ngamtakit pusa. Ay, nadispresyo ka. So, deti lubong kakabsat, kaya ti apo nga mapugsat, di attraction kan affection tayo, kadigiti na inlubungan, nga tattao, na inlubungan nga banbanag, tapnon ti apo, he wants to make sure, nga ti loyalty, allegiance, devotion, dedication, kan puso tayo, na itoon lang kadigiti heavenly things, kadigiti godly things, and God says, abstain. And there are times, hantay kaya kakabsat nga aramiden, so God has to intervene and bring pain and suffering so that i-refocus na, i-redirect na digiti panunod tayo. Hebrews 13:14, the Bible says, for here, we have no continuing city. This is not our permanent home. Thank God, we have our houses, but they are not our permanent home. But we seek one to come. We look forward to a home that is yet to come. Kitkitaan tayo kakabsat, di dyan sagana itiyapo para kada tayo. So, dito yung kakabsat nga realization. I hope you understand it.
anya iti-itid na kada tayo kakabsat. The positive impact of which to us. There are at least two things that I can show to you. One, first of all, dito nga realization, na dito nga lubong you begin to see, it is not really that attractive, it is not really that comfortable. Okay? Na-realize mo di jay, after all, will cause you to redirect. Redirect your focus, your plans, and priorities from worldly and selfish pursuits unto the things that have eternal value. Kat ura ikan ito tiyapoking ka, digito nga banag ko na hanga isuda iti agbalin nga object, uno subject ti love ko. No diket, digiti heavenly things. Because awang gaya maitid na, after all, digiti nga banag. I cannot bring anything when I die. You know? On the other hand, if it seems that we have missed many of worldly advantages, no kasla dada di kita'y hantay na padasan, nga nagpipintas, nga napadasan ti sabsabali, hamo kailangan iti umapal. Because you begin to realize that whatever wonderful things they have experienced in this present life is not really a big deal after all. It's not really a big deal after all. Kas lang ti arig nagat, idi agistoryada king ka, nagpintas kakabsat, di kastoy, di napanak, idi napang ka, maggayam, kastoy mo lagayam. It's not really a big deal after all. So dito lubong kakabsat, agan anat tayo nga kas anak tiyapo, hanadakas ti madaan, hanadakas kay kanatay tiyapo, but there are times the Lord will bring pain so that you will begin to feel, hindi pala ganun ka-exciting sa mundong ito. So you will go back to your basic, fundamental perspective. Agsubli ka DJ, fundamental nga pananaw mo ang sa Christian, nga han agbaling nga earthly, worldly, no di ka agbaling nga heavenly and godly. So that your priorities, your plans, your schedules in life, ket saanan nga para ti personal, selfish pursuits, no di ka para ka di langitan ka na Diyos sa nababanan. Hindi siya nakakapanghinayang dahil vanity lang pala siya. Hindi nakakapanghinayang. And thank God if the Lord will give these advantages, but we will use them as an avenue to serve God. This is the positive result of pain and suffering in your life. And so, Romans 8:18, before we go to the next, Romans 8:18, the Bible says, "For I reckon, ibilang ko, that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us." So, anusan tayo kakabsat, tiag sagaba, anusan tayo digiti pain, because these are nothing compared to the glory that the Lord has reserved for you and for me in heaven. Kalang ko na ti Apo, hanggang nga mo upay anak ko. Pasit na amin deta, napintas tin sa ganak para ken ka. So, sufferings will cause us to realize that this world is not that too attractive after all. So, mapugsat no kan, mapukaw no kan, DJ kas lang gagam tayo, DJ kinaambisyoso tayo tinaylubungan na banag, mapukaw no kan kakabsat. Di ka tipuso tayo para ka di tinaylangitan. Okay? Number 2. Secondly, second positive result of pain and sufferings in the life of a Christian, number 2. This is wonderful. This is so wonderful. It makes us more dependent on God. It makes us more dependent on God. Pagbalin na tayo kakabsat, nga nas asideg, kan napakpakumbaba, kan ma-realize tayo, nga iti panagbiag, whatever point in life where we are right now, we need God. And there is not a point in your life that you don't need God. Kung ano ti Acts 17 verse 28, "For in Him we live." Gapuken kuha na, babaan ken kuha na, agbibiyag tayo. And move. No ti Apo kakabsat, inikat na ti ima naganggan, you cannot move anymore. And have our being, dito nga kabibiyag tayo. As certain also of your own poets have said, "For we are also His offspring." You know, sufferings brings us to a point. Ikabil na tayo ti sitwasyon, nga ma-realize tayo, nilang Apo Diyos ti makatulong kada tayo. And it keeps us humble. It keeps us humble. So that we can always acknowledge our need of Him. There are times in life, mapansin nyo siguro, agsasaruno nga blessings. Agsasaruno nga balegi. So we feel elated. We feel so happy. We feel so joyful. And dirit na tayo kakabsat, kala di tayo mariknan, nga kasapulan ni Apo Diyos. Lumamiis tayo keng kuana. Lumamis ka di pa nagserbim. Mapukaw di bara kakabsat di pa nagkarkararag.
Hamumariknan kakabsat, di anag, di application ti sa utiapo king ka. You know? And you begin to backslid somehow in your life. And the Lord allows pain and suffering into your life. Kat mariknam kakabsat nga kunam, Apo, I need you. Then you draw close to the Lord. Kasto'y tinariknan ni Apostol Pablo in 2 Corinthians 12:7-9. Sabi niya, and lest, lakit di ko na lest I should be exalted above measure. Baka agpanakilak, itidakdakil ng day rukod nga da kanyak. Through the abundance of the revelations, gapo ka digiti ado, nga impakita ti Apo kanyak. There was given to me a thorn in the flesh, inikanak ti Apo ti siit. The messenger of Satan, so doon makita yo, naggapo ka na po Diyos, ngam ni Satan tinangibaon. Oppression, it's called oppression. It's called oppression from the enemy. Say that word. Oppression from the enemy. Oppression ket panang parigat. Nga naggapo kan Satanas, the messenger of Satan to buffet me. Ket ti Apo ko na impalubos na detoy, tapno, lest I should be exalted above measure. Tapno jak agpalangguad. For this thing, gapo ka detoy, dinawat ko ti Apo, namintlo, Apo, ikkatem kanyak. Ngem say mong bat ti Apo ket kinunana, my grace is sufficient for thee. With that thorn, I can apply my grace in your life. With that pain that you're going through right now, with that suffering that you are experiencing right now, God is telling you, now, my grace can be applicable to you. Mabalingkon nga itabla ti parabor ko kadeta agdama nga sagsagabaem. My grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities. Isung ano da duma kakabsat, kasla kay kayat tay pay ti agsagsagabang am detay nanamay nga panagbiag. Because tay nanamay nga panagbiag, no da duma paglamiisan na ka ti kararag mo. No da duma paglamiisan na diriknam nga agbasa ti sa utiapo. So no da duma ko na tayo Apo, kay kayat ko ti agsagsagaba, kay kayat ko ti adu problema na, kay kayat ko ti adu pain na. Why? Because of this perspective. I will rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Kas na nakapkapsot ti ingal tayo, na nakapkabaw, no kumaasukar, natamtamnay tayo, no napimpindas ti kasasaad ti biyag. Samantalang no adot rikrit naem, adot pagdadaanam, adot sagsagabaem, adot parikot problemam, pain and hardship in your life right now, nabilbilag ti panagkarkararag mo, nakasamsam it ti sa utiapo. Amin na kanta ti church, mananam mo kakabsat, samantalang no nakapimpindas ti kasasaad ti biyag, kang kantakat victory in Jesus, kaslaawan riknam kakabsat. But when you're going through suffering, di lang umuna nga kanta, permi nga makasangit ang diriknam, Lord, thank you. Di ay mo ti kapilya mariknam, di na isang sangayan nga comfort. So God allows those pain and suffering in our lives so that we will be more dependent on God. Listen to me very carefully. No nasursurom ti mas dependent ka tiyapo, mas nag-trust ka tiyapo, nagtalag ka tiyapo, at adun to gayam, ti na isang sangayan na bendisyon nga san nga magatadan ti pirat. Kas bunga, day di iyasidig mo ti kararag, kan panagtalag, kan nasamsamit ka langan-langan mo ti Apo. Adun to nga blessing, iti ti Apo king ka, nga saan nga magatadan, iti anyaman nga pirag. It makes us more dependent on God. May ikatlo kakabsat, the positive result of pain and suffering in our lives. Number 3, oh, this is wonderful. This is so wonderful. Number 3, it develops our character. It develops our character. No, damay sa kang runaan nga ma-develop ti biag ti maysa nga tao to become a truly successful person, it's his character. And God knows, amo ti Apo kakabsat, nga datayo nga anak na, unless nga ma-develop na ti character tayo, saan na maipatalag ka datayo, dagiti dadakkel nga banbanag nga isagsagana na. God has to mold us, just like a father, just like a parent. Amo tayo kakabsat, nga no hantay na i-train, nga nasayat, dagiti anak tayo, nakadkad-jirik na tayo nga mangitalak, dagiti blessings. Kas lang nakadkad-jirik nam nga igatangam ti motor, no amom nga di anak mo kakabsat, kat nabalog tirik na. Kat mayaw awan tulaang. Kala nakadkad-jirik nam kakabsat, nga mangtad kingkwan at cellphone, gaputa awan, disiplina na kakabsat, kat baka di cellphone, isuntut mangyaw awang kingkwana. So we know as parents, we know better than our children, isn't it? We know better than them by the grace of God. So we train them, we mold them. Irwam ta ida, training ta ida,
so that we can entrust to them better things. God knows, mga kapatid, nganuhan na tayo nga mamuli nga nasayaat, han na mabaling nga italag, dagiti dadakkel nga banbanag kada tayo. So God will allow pain and suffering and will use them as a molding agent, molding tool. Okay? Usa rin na kakabsat, nga pangmuli, dagiti kababalin tayo. Tapno mabalin natin italkan, dagiti dadakkel nga banbanag. Kababalin, character. Look at Romans chapter 5, verses 3 to 4. The Bible says, and not only so, but we glory in tribulation. Agyaman tayo kakabsat, digito'y nga pamarigat. Agyaman tayo gayam, kadigito'y nga pain, kung suffering ti panagbiag. Why? Knowing, gaputa mo tayo, nga ti tribulation, patauden nantot kinaanos. They ti character, nga kaya tiyapo nga mapatawad kada tayo. Patience. And patience experience of, listen to me very carefully, when the world is trying to offer to us that things can be done in a faster way. Ado di kiti banag nga mabali mo nga ramidan in a faster way. And that's what technology is working on too. Idi kakabsat, nakarigrigat ti aglaban, no lumabas kam dita kabulalan, idi nagaduti ay aggalgalpak kakabsat, iti bado dita yan takali. Agmalmalo. Kakabsat, iti bado di tayan takali. Ita ipisok mo lenta washing machine, mabali mo pa panawanan. At dapat hindi iti washing machine kakabsat nga totally dry, nga iti impisok mo kakabsat, murang, iti irwar mo, akat na mag-aampay yung kakabsat, talamang isuutan. You know? Everything is done faster. Noodles, instant. Kape, instant. Hindi kakabsat, agkirog ka di kape. Tapno, kirog ka ti bagas. TNB, tinutong na bigas. May kape ka na, may pagkain ka pa. By Pastor Abante. You see, but everything is instant now. Nagalisto ka kabsat, di mapanlawagan. Nagalisto, di mapangkurimaw. It's so easy. Everything is done in a fast way. And it seems that we want everything now. So, matigiti ubing hanam ako uray kabsat. Well, there may be nothing wrong at times that we want to accomplish things faster and more profitable. But listen to me very carefully. Adu dagiti banag nga na isang sangayan nga saan nga magunod iti innalistuan. Nga digito'y kakabsat, kasapulan nga anusam. Kasapulam ti panagpursigi. Katiyapo kakabsat, te kunada nga rudan di pagsasunod at duma, numas narigrigat yung naglabasam, nasamsam ito di nga blessing. So the Lord has prepared better things. Again, hana magatadan ti pirat that can only be received and obtained through patience and perseverance. And God says, anak, anusam iti agsagaba ita. I just want to develop a character in you. And that character is the character of patience. And what a blessing of that. James chapter 1, 2 to 5, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. Makabless ka kabsat, digiti Kristiyanong amom nga adoti, challenges na, but they still come to church. Ikarkarigatan at umay makigimong. Ikarkarigatan at iagserbi iti apo. Oh, what a blessing. And let patience have her perfect work. Bayam nga di panaganos. Pataudan na iti daktak kalabanag that she may be perfect and entire, wanting nothing. Patience is essential to experience God's best. Remember that statement. Patience is essential to experience God's best. Ti prerequisite, ti requirement, tapno ma-experience siya tayo, dagiti God's best. Dagiti nasayat nga blessing nga saan nga makatadan, ket saan nga mapadasan, no awan iti panagananos. And God allow suffering to develop the character of patience in us. So, agan-anos tayo kakabsad. Ibagang man kadeta kaabay mo, bayam nga, agan-anos ka, kung namlataking wan, agan-anos ka. Agan-anos ka. Praise God. May kapat kakabsat, nga positive result. So, nakita ito muna nga positive result, balbalyaran na kakabsat, di perspective tayo, tinaylubungan, kat may tuon tinaylangitan. Nakita ito may kadwa nga positive result, pagbalinin na tayo nga nasa asidig ka na hamhambol iti imatang tiyapo. May ikatlo kakabsat, pataudan na ti panaganos. May ikapat, nga positive result ti pain, kung suffering ti biyag tayo. This is wonderful. Nakamay-mayat dito kita, amom dog, this disciple ka, kasapulam ti pain kung suffering. Isuha ka, da kayo kakabsat, if you're going through pain and suffering, ibilang yung nga positive, deta kanyayo.
Ibilang yung nga, all things work together for good. Kasi agbalingkan to nga mas naususar na ingingel, na pingpingot kakabsat, kan nabagbagas ti pa nag-disciple mo. Why? Because it makes us, number 4, sympathetic. It makes us sympathetic. Kala ko man masakit ka, napadasam ti nagkaroon deta nga sakit. Kat naagasan ka, naimbagan ka. Amom di agas nga nakaimbag ka. Into no, dagsakit itikas jay, may i-refer mo to, dahito man nga agas ti nakatulong kanyak. Dahito man nga doktor ti nakatulong kanyak. Dahito man ti inaramid ko, kat by the grace of God, imimbagat. So, di kito yung kakabsat, sufferings, they are not permanent. I hope it's a comfort to you to realize nga dahito nga suffering mo kakabsat, it's not really permanent. Kas na dete, ko bigat ng i-relate ko lang. Dinait ti Apo, kas lang dinesign na lang ang kakabsat for a purpose. Inyalaw na nga mangyari, taad the purpose na idibiyag mo. Masursuro tayo ti makipag-rik na, kadagiti agsagsagaba. Awang pulos ti napadasam nga panagsagaba, kat hamo marik na, di rik na ti sabali nga tao. Kat ambom, ti influential nga tao kakabsat, kat di kayam nga influential, di tao ga puta, marikna nakakabsat nga mariknam, you care, you are compassionate, marikna na di ayat. Because he feels that you feel him. It is 2 Corinthians 1:3-4, kuna na, blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all comfort. Diyos ken Ama ti amin nakaasi. Diyos iti amin nga liwliwa. Saranay, who comforteth us in all our tribulation. Liwliwaan na tayo, kadigiti amin, nga pagsagabaan tayo, uno sagabain. Tapnon, mabalintay tumot nga liwliwaan, digijay, nagsagaba, itikas, iti nagsagabaan tayo. Babaan, kadijay liwliwa, nga inted, itiyapo kada tayo. Brethren, don't miss God's comfort in your suffering. Iso nga uray, marigatan ka, nohang ka makaumay ti kapilya, ikarigatam ti ag-tune in ti Zoom. Ikarigatam ti ag-live stream. Because the Lord can use the service. Not only the preaching, but even the songs. Digiti congregational songs tayo. Digiti kantaan ti choir, nga ag-minister, kadidi ka sa pulam nga liwliwa. And God will use these things to strengthen you, to encourage you, to put boldness into your heart, so that you will be able to encourage others to keep on going serving God. May bagam to, amom, temporaryo lang di kita, Brad. Hanggang nga maupupay, kastaak mo't tinaglabasak. Di ba? Kasla kumakada kayo nga napadasan, napadak ka, napadasan at nagtagibin ti ubing. Kat, digiti ubing mi kat nagduduma kakabsat, iti nature ti panang tagibin mi kadakwada. Ni Kirk ni Catherine, apo na nam ay basit iti tano nakaturog da trabing nga kabsat. Managlingot da. So katamit ti parparbangon di jay tissue di likod da kabsat uray bali-balik tadam sana makariing. Ngem ni Kiyon, totally opposite. Sa pulon na mutlatang kakabsat ilalay. Kat no, maitugaw mo, marik na nang intugaw mo kut nagsardeng, agriri, so pat-pat na gob-ubaam, anyang rigat ng kakabsat. Ngam uray man pay kasjay, saan nga iso tinagbalin, nga rason, nga han na maarami ti panagserbi iti Apo. Kadi bagat kada kayo, nagtagtagibi ita ni Brother Ryan, nagpaiduma, kambals, dito tagtagibi unda kakabsat. Ngam kita nyo kat adadjay. Amok nga dutuok puyat kan rigat ng agasawa idatang. But praise the Lord, you are here. Ni Sister Jen, nakasublin nga agkanta ti choir kakabsat. Eket amok nga medyo makaturturog, pela tarik nam siguro, Brad. So nga nakatakdir ka, ala. Tapno, narigatan sa bali nga banagan, no nakatakdir ka nga makaturog, kakabsat. Talent no ka di jayan, You know? But see, they are here with us today. Eket no, dadantumot, digiti adding, younger, nga naasawaan, nga kunayon to, ay kastoy gayam rigat ti agtagibig. Api nga mi nga nagbuy-buy at ti Korean drama, ti amok no nasamit kas sa bali maggayam. So da kaminton kakabsat, mabalinda kayo ito nga encourage. Mabalinda kayo ito nga ikan iti challenge. Kako namin, amoy bilang nga, detagat na rigat, adun tupay nga rigat, gat malasatam amin, babaan iti parabor ti Apo, nabaknang ti parabor ti Apo. It gives hope to them. You know? It helps them see a ray of hope.
It helps them see there is a light on the other side of the tunnel, though they are going through dark times right now. Kat mabaan kakabsat, tigiti nga suffering, Romans 12:15, what happens? Mabalin tayo nga, ma-fulfill, dito nga command ti Apo. Rejoice with them that to rejoice. And weep with them that weep. We can obey that command. Ngahaan nga tayo, pakitang tao, no di kat napadasan tayo eh. Rejoice with them that rejoice. And weep with them that weep. Look around you, everyone is suffering. Amon ti may isa kapsat, nung duham kang Pastor Johnny tayo. Kunanan, amon ti may isa, nga dapat maawatan tayo. Halaan kami nga di blessings mo ti hamhambing mo ti sa bali. Dapat di suffering mo ti hambing mo ti sa bali. Kasi no inhambing mo di suffering mo iti sa bali, ma-realize mo, narigrigat pa gayam di ka sa saada kakapsat. Narigrigat pa iti sitwasyon. Kaya nasawan, bumirok ka, ti tao, nga narigrigat ti sitwasyon ng umsiga, tapno maliliwa ka. Aglalalo, no nakitam di tao, narigrigat di sitwasyon na, ngam na indaklan ti pamati na ti Apo, kut nakaragragsa. At kunam ti bagim, apay da ito nga tao, narigrigat ti problema na, ngam nagpasnep ti paragserbi na ti Apo, kat nagragsak ngagkang kanta, apay nga siyak, jak magaganta. There is something wrong in me. Narigrigat pa di problema na. Kalati arig nakakabsat kat, no ti utang mo kat 10,000, isuna kat 1 million. Samantalang no, kanta kakabsat kat, permi nga kasla, adukwarta na, di ba? Pampira. Kunam ti bagim, wow, how come this person can sing and sleep very sound at night? Why? Because he learned to rejoice in the Lord. Narikna na di comfort ti Apo from time to time. Kakabsat, no awan ti comfort ti Apo, maaros tayo. Amen? Napintas ti adaan, ngem kakabsat, nasaysayaat, no mariknam ti presensya ti Apo king ka. Dati the message ko tinaminsan, i-review ko lang, if you remember, what is more important? What is a greater blessing to you? A comfortable life or a comforted life? Ado tao nga comfortable at panagbiag na, makuna nga luxury, convenient, ngem handa marik na kakabsat, they comfort ti Apo. At tuy matigiti that duma, like us, like you and me, Christians suffering a lot of times, panagserbi ti Apo, pain and everything. It's not comfortable. Nga marikrik natin di comfort every day. What a blessing. It make us sympathetic. Number 5. May kalimang kakabsat, nga positive result kada tayo, it makes us thankful. It makes us thankful. It gives us the reason to thank God. The Bible says in 1 Thessalonians 5:18, in everything, give thanks, for this is the will of God. Kapsat, anyaman deta pain mo ita, ti prayer ti pusok nga kas pastor mo, ti Apo lawagan na tapanunot mo, palag-ano na tariknam, kati pakita na kang ka, DJ na isang sangayan nga purpose, panggap, objective goal na, no apay ngayon palubos na ngagsagaba ka, no apay ngayon palubos na di kita nga pain, di pa nagbiag mo, and God will give you a reason to be grateful. Nakunam, Lord, thank you first of all, na isalakan na kon. Dati pain kung suffering ko, Apo ita, agyaman na, tahan na may extend, iti impyerno. Agyaman nak, Apo, ta dito'y lang rabaw ti daga, ti pag-expirean na, dito nga suffering. Agasam na on expiration ta suffering mo. Nagrigat ti problemam dito yung kakabsat, dumanong pa yung impyerno, awan expiration na. Praise God, kakabsat, at the expiry date, ti panagsagabang. Kat tunodim tingan detang expiry date, natay kan tumeten, ingkan to aginanan sa dilangit. And Lord, thank you that I'm saved. Number 2, thank you that you are with me. No matter how intense the suffering may be, I feel your presence. Number 3, thank you, Lord, I have a church. Thank you, Lord, I have a pastor. Tano, dumteng ti panagkapoy panagkasagaba, Apo, no mapanap magigimong, Apo, masulnitan, di napukaw kanyak nga pigsay ti makinunig. Masulnitan na po. Masuplayan, di longing ti kararwat. Lord, thank you so much. Thank you for everything, dear God. You know, when you begin to thank the Lord, it changes your perspective. It glorifies God, and it makes you a stronger Christian. Tuloy tayo tumaminsan. Praise the Lord. The positive results of suffering. And all of God's people say,